ملی اف مشاره آلوز در باز کرنا آلیکاریان جبو سوریش دریه باب الهوا وکو تنیا دریه باوایی کی نافنتوی تیب کاران انتما شوان هجا هم در باسی دوسلدورف دبن احمد علی شرو وکاری سیاسی میوانی منه دنباش که احمد که احمد تنیا دریه نافنتوی کو هایی آلیکاری در باز دبون سبنا دسبتی گرتن او مکانیزما کو آلیکاری در باز دبن دهی مهی خلاص دبه اف یک چوبان دوره دیل پنابرین کود بیده برده حنه بکه روز باش و جشن قربان گل کردستان پیروز به فالوده هی روز کردستان ایوار براسی ده هر حالات هر دو پروژه و جالی روسیا و جالی کی و جالی ایرلندا و نروژ جالی دوا فرقوان یک دبی شش ماه ایدن دبیجه بر 12 ماه ایرلندا و نروژ 12 ماهی دخوازن گو او پیویست بونا آریکاری و درباز کرنا آریکاریا دریا بابل هواده گلک پیویسته وک انتون گوترس دبیجه و پیفداره ویجی که ایگو یعنی تینی زمان ستیوان دبیجه ده یعنی حیصد شاخینه ما هبون ده 6 ماه ده نزدیکی 4648 کمیون درباز بونن آریکاری پیدوی جبو 2.5 میلیون خلق سوری درباز کردن لی ام گو قطب آنا و او خلق و قلق پریشان ببن يعني آلاب وآلاب خوارنه وخوارنه وحمو تشوي أو خلق بلنجاز ببن أجر تنج بو ششمها دريج بك يعني روسيا تخوازه جو جهاني قشي برشي بهله يعني أو فا جنم وغارس وزيت الأوكرانيا ناهل جو درباسي دبريدن ببه و دخوازه بیجه از حمود شیکارم سیطره بکم لی از باورم و اوه دمکن به روسیا رو گو کار بولو که احمد نها آگاهداریم بر فرح گیری دای وی دانوستاندین الپیشیا منه کو انجمن آسایش چاوا اف جفین بری و بریه نها نروژ و ایرلاندا پیشنیارد کن دوی نه ولاتین اندامین انجمن آسایشی بپجرینن و جعالی دولتین کو اندامین هر دمینه یک جوانجی ویتو نکه یک ولات ویتو کریه یک ولات جی بیدنگ مایه 13 ولات لگل پیشنیارا نروژ و ایرلاندا بونه یعنی روسیا به وی سکناخه گلو دخوازی پیشگریا رژیمی بکه کو رژیم شامی جی پیشگریا خواه جبو پروژه ششمهی یا روسیه دا دوی درباره دگر نرخاندنه کشته بگیرم بله او پیویست نه دولت تیجی اصل 15 بیاره بس انا بقلکی زیدی نهایی 13 کس دنگ دانن و یک بیدنگ و روسیا بیتو یعنی دیجوی هلبت پیشگرتیا رژیم بشار الاسد دخوازه به همو هوا بکر جبر گوته کس روسیا ده سوری ده قبول ناکی غیری بشار الاسد هندره سوری ده جبر ولو پیویست پیشگرتیا بشار الاسد یگو پیش روژاوی نخوی براسی و گلکی پیشتی شر اوکراینا یعنی روشاوی ده ارینای ده ایویجی و روسیا خودجی در حالی ده بیرو باوریا بده و پیشنیارا نروژ و پیشنیارا ایرلند و بسر کبه دوی میخانیزمه ده تیت دسپیک تالیا مها رابردو تالیا مها ششا گیر بیدرسن یعنی آنی زمان و پیدویا و حاجتا
ملتي فنابرد هندري سوري ده gelekî mezin û divê berdewam be û ev tewsiyeta wî bû bi rastî di encûmena ewlekariya navnetewî. کەکی ئەحمەد تێگوتن کو ئەv سەکنا رووسیا girêdayî wê yekê ji ber ku alîkariyê ku derbasî Sûriye bibin bi destê rejîmê derbas bibin û rejîm jî ew alîkariyê ku digire li tevaya Sûriye belav nake heta weke fişarekê bikartîne. Ger bi nirxandina te bigirin. Serê sedî sed wiloyê gava din min giyan destê me ku pêşniyarek ji aliyê kongresmenekî Amerîkî di hundirê kongresman nîşan da ku divê tu tedbî ti alîkarî ji aliyê Amerîka ji bo rejîma Sûrî ku û piştgirtiya Beşar Esed vê neyêkirin di hemû haladê divê ew sizê ku li ser heye zêdetir bibin ne kêmtir bibin ji ber ku ev rejîm yani gifayê li ser ewlekariya netewî Amerîkî dike û ser ekonomiya cîhanê dike û diriya tehdayê wê ji milletê wê re û rejîma ku gelek xerab e û her wiha divê mirov wêne bixeneqîne ne alîkariyê pêr bike. Tu zanî şerê Ukrayna gelekî girêdayî bi rewşa Sûrî be. Yani bêguman e ku yani piştî 2014 ku Putin qeremistin piştî wê salekê Sûriye stin û her du bi hev girêdayî gelekî yani ez bawerim projek Xerbî heye NATO Amerika Avrupa dixwazin Rusya ne tenê ji Ukrayna derxin ji rojhilata navîn derxin û dilê wê Sûriye û her wiha wê wilo ev rejîmê diktatör hebe biherifin li Iraqê jî û Sûrî jî û li Hûtî li Yemenê jî ev pêşa rojê de heye. Belê spasiyat dikim kekê Ehmed Elî şrovekarê siyasî ji Düsseldorf Almanya tu mêvanê me. Çawa.